Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng New Trap Aceh National Movement, kelabarngam ban mudoi sya ke Consumer Forum, persya iki bor penyat, jong ke Marbanyang Project Private Limited, kiba penyat ya ke Marbahop, hak hendailat, da ke ba outdoor, bailet penje adu laipo tingkah marway. Dangshen ki dekhot jong ke Anti-Influx Operation Cell, jong ke HANM, hapo ke jenyalam jong chairman, ubak Bobby Basaimot. Kila lek toket, na ki bor penyat hadin bagi layo ya ke jing ujor na ki pajba, ki balaut ya ke jing rem dor sebab palat, ke bailet penje, ha ke pankhana pajba, kabaran hamar bahom. Hadin bakaseng kala khangkerdap ya ke ni ke pankhana pajba, ki bor penyat ke Marbahom, kila mudai da ke ijahar sekipulet sadar police station. Bat nakaleng kipulet kila khot hajar ru ya ki ilam kani keseng, ha ke arpu artrek mutabna jemang ar hajar khat khandai. Ban tokit benia halor ke jingsha mudai ijahar jong kini ilam. Vice Chairman jong ke Anti-Influx Operation Cell, ha ke jikran bat kinong patai kubor, hadin balasa khot hajar ha kipulet. Jong ke sadar police station, ulang balada ketnat pulet bak sarkar kimpet yikini ki kam krong pisa bean. Nakal yang keseng kam banse bansem dakani ke senjam ban mudoi yakani sya ke Consumers Forum. Nakliang Police Department ulashim ka statement jongi baro na ingut usukli kaya baca tokasni ni shuong ni yo complain nakliang upait ba Marsin yo complain tang ben penlong ba shana day shana mday ni la le thapo marwa house ben pet ya ka toilets tenang ta Marsin pet Marsin let ni thapo marwa house ni la yo I amar bangi la pa da ka brula jongro ki don ki customer ba light sabaro ba shim lai potangka namar ba kumbangi tos ni ka to slip ba shim ka lai potangka ro ni don ni shu ong ya tukum gato ga ya shu ai statement kum to ba kadisha pat ngi bu jeng kliro ya police department lada u bor sarkar lada u police department ben check ya kum kini ga illegals which is going on in our city kide ben shim action de ben bu ben check ya baro kini ga illegal things which is going on. Nah, kalian kan bor sarkar mdon ba le kumto ba checking ka system mdon kata ra ngi kum useng balang ya update pen page ya kum kini ka kam tenga kwa menta kalaban de tang hapo marban yang groups ngim laban ong hapo ka jela jongi ka hai kadang don kum kato ngi habwat ya kato jing tip ngi page ya kato buat ka kata ra nang ne na sakmat ka HANM central body ngin trash tom benda ya ki jait bendro kasi ben long ben ya ben wanda ka jing suk hapo imlang salah kalong naka HANM anti influx operation cell ngin pun kut ya kani kam hang ni namar ba ngi kam sedang mengi ngi sulit tang ban syek ya kai ka bangi yo complain Andre maki kila poi da FIR direct hab sadar police station nakal yang jongi ru ngin saya pat la ka bor jong ka an bat ngin select bangin ai sendan da ka jingtho what how DC te apo ka Consumer Forum ngila yel di jingtem bro ban ngila tip yakini ni hab ban ya apo ka Consumer Forum bat kendiat pat ngasi ko ban persai Mena hakini kisni ngila bo ki FIR nakaleng jongi ngila counter FIR bat nre nakaleng police department pat kelapan pai ngi ba kamdan ingredients ye hapok FIR jongi kamdan offense ye percaya ki kimla bikin sim te lada maki kimla bikin sim ngile syak Consumer Forum kata kadega jimpen bejing kadi tangka false statement sehingga try naklang jong kaseng ni kerpat ya kapus permen ba kada bensim action kalau ni menta bat hakawai ro kaliang hu aidau ro ba katoka receipt menu receipt jeng country kam borok sisngi la pilih ke konosen tinang jong seng la persyang pan pentri kam ya kata da ka bangira ya kini ka receipt hi pan lek bang sesin ro kam trikam
Bat lada kadai kumau ong ba country kam bro isi kadai bandon ka jing tho hang ni de ben dikit hang ni ba kadai bai tang kawai ka sleep for the rest of the day. Te kadai kadai kawai ka ka false statement ka bau thok syukur. Te nak liang jungi ru ni kwa ya ka plus statement ba kadai ben syam kam hol kan ni. Kumba nga kwa jing tip susu nan namar ba tos ngi once lang bat ki media bat ki na poseng balang na po HNM ngilet ngimot kala khang la stop ya to chim ka to lai potang kana paiba hendre nga pha bro menin kumba nga kwa tip wa ai byang arfo way tarik udang still continue kata gadau nga kwa kerpat na ya sarkar ban chim action ya kine ya kum kini ka binami kam na po kini ka Marbanyang Groups Private Limited. Sekwero nak liang jong seng kumala keren dau bas saman jong ka anti influx operation cell jong seng ba hajing siapa orang khoi ki shopping mall ane ki restoran ki cinema hall ki de pan miang ya ki public toilet nang ba ki pajba customer ane ki ba one row itu ki jaka kin sop te kapan i syai kedar ba kene ka Marbanyang hub kamdon ya kata ka business minded kapan kringi customer ten le kaseng ka kwa ban apil si pajba ba kin kiar na kini ki ba kimla pan penbiang ki jadi ka ba kamut ka jing temu jengki kalong tang bakin lum pisah pan kamai pisah re kimla pada pan ai ya ka jingsuk in return le ya kata ka ka ba ki pajba pada kidon kam